Sanibonani guys, away guys, welcome back to my channel. Kamalami Josie, I'm storyteller ngikhuluma izinto ezenzeke life, ufuna istory unesigaqa. Senzeke empilweni yakho ungakhona ukusidlulisa. Ngicela ungi-inbox ku-TikTok ngizokuphi number la ungarecorda khona istory sakho mina ngize nendlebe wena uze nendaba then mina ngize ngapha ngizosikhulumela abalaleli with noma wakho i-advice ukuthi wenze shwa. Okay, story time. Usisi ngibhale sothi sisongena inkulu ngibhalela awushuzi mina ngicakekile shem ekithi sicakekile sespend almost over 300,000 imali ngepension kamamama. Yeah, ipackage yasemsebenzini kamamama because of we are trying to help my brother but awenzeki. Akalithola usizo esilidingako. Awushuzi thina ithi se3 asinangimi nomntwana sekithi okay first born ubhuti wami lo engibhalele ukuthi ngicela usizo for yena ubhuti wami unobaba wakhe ayi1 okay then inosisi wami that is shara wethu baba uthi okay awushoza ubhuti wami ngene isikolo waphasa kahle makaphasa kahle uthuleka distinction uthi mangaphuma wabe kuthi yena uhamba uhlala nobaba wakhe tshela mama ukuthi yena uhlala nobaba wakhe cause ubaba wakhe uthize urangwana ha ubaba omncane wakhe uxomutsenza isikolo wabona awushoza kwabe ukuhamba kubhuti wami kanjalo ke but wama kahamba afika like ubabakhe uyasebenza but akusimuntu onemali umuntu onomali urangwane ke umuntu onelengchelete awushozi uholder a very big position in a company enkulu la South Africa la sebenzela khona uthi okay uthi kibo bhuti wami awushozi banalchelete like ibora khadi like the family nemali ifamily abanemoto eziningi like ifamily ezikhona yabona so mari but ubabakhe ubaba kabhuti wami sothi ubhuti wami sithi uSandile okay ubaba kaSandile awushozi yena akayenza akasi well of financially so umuntu abamthembile vele kerangwane yabona uthi okay ahambe aye kubabakhe ke uSandile aye kubabakhe makafika babakhe wena uhamba uyogula uhlala norangwane uzokwenzela iplan ukuthi ufunde ngoba uphase kahle uthi okay awushozi abutaka nolongwana omright malubale ngonomright ngwana ulengibright esikolweni beka right very intelligent yabona uthi okay ahambe ahlala norangwane yakhe uthi awushozi uhlale norangwane yakhe for 2 years kule 2 years le awushozi angabotha umuntu asangatsena isikolo bekahlala bamnikeza imoto drive ama up and down yazi impilo bemnandi until one time bekunomsebenzi awushozi urangwane kaSandile like ke bathu ba like bayazeka like uphila nama politician umuntu uvele uhazekayo uphila nabantu abathwele ifathile la rena yabona okay awushozi no problem uhlele no uSandile uhlala norangwane for 2 years makahlele norangwane for 2 years lethu kube nokuthi kuba nomcimbi makuba nomcimbi bamnikeze enye ibhakhe bathi no hamba bamthume somewhere uthi ora nama errands somewhere yabona awushozi kanti uSandile usikrasha le moto awushozi lo muntu lo uhlala drive imoto eziningi just that specific day nje wasikrasha imoto kwabe ukuthi ke urangwane yamxosha nobabakhe kwabe sukuthi uyamxosha awushozi kwabe ukuthi umuntu uyabuya awushozi abutakabuwa like ke muthu like bamphatsitse niyazi ukuphatha album makwenza so ngireza mo 11 yabona yeah then makafika endlini awushozi mina bengihlala nomama nosisi wami and then inabantwana nama twins abayithu alright awushozi akafika umuntu vele sozofika vele uzohlala nathi uthi okay sharp umama leso sikhathi bekasebenza financial mama bekangase right naye bekagowa nje financially but bekasebenza awushozi afihla how uthi ngise bathroom nenini mangithi ngibona like umese vele umkhulu nga uthi bawurephile vele ngesile tape how ngimangala ukuthi manje lona nomese unomese ongaphe toilet bathroom ufuna ngaphe bathroom lo mese lo yabona uthi hayi vele ngitshila umama ukuthi no man ngikrele mphaka kakwa bathroom man and ngikwazi kwaSandile kaNsandile wayatsama ka mephaka yabona uthi awusesathele umese vele mina nomama so fihla cause sabela yini abantwana sharp awusozi umuntu makafika so like ukulabona like umuntu aqala ngathi akabi right ngengcono ngathi ingcondo yakhe iyathi step back urasoze umuntu uthi makabuya akabuya azohlala nathi back umuntu kuba ngathi umuntu uthi step back ngengcondo uqala khuluma yiwani akhuluma yiwani yabona urasoze that was the nakone ahodela everything nohole nako ela ya covid uthi kuba siyaqala ngathi uyakhofa uyakhohlela and usisi wami omncane une asthma
So umama athi you know what ngoba sinayo indawo lemakhaya ngicela ukuthi uhambe uhlale emakhaya usibaleke lana because of if une COVID lo mntwana lono ingam affecta uphethe uthorke asthma or okay sharp ahambe or asho zile emakhaya asise ahlala ekudeni nomali mama lapha ekhaya indlela nasemakhaya asise kudeni ngamali mama uthi ashuzi ahlale lapho ashuzi umama kube ukuthi vele siyabona ukuthi lo muntu la akasi right because umalume afonele umama amamtshela ukuthi hayi man lo muntu lona akasi right ngingcondo ngimbona like halebela wathi khoma hlongo unoshalasele ulebela kofathi hayi mara sisihlokomela ngone wa right kakhaloganya yabona ngathi udistebekile kodwa ashuzi vele kube ukuthi vele unjalo udistebekile mentally yabona or ashuzi kube ukuthi umama uyaba frustrated ukuthi umntwana wakhe uhlakahlakane ngona yekumsebenzi ngapha akhulekela ichild zakhe kamo ahamba ekhaya or ashuzi nerisnachelete like personal plan but mudima le mudimo mama muthize maka resign emsebenzini wahamba wabele emakhaya le emakhaya vele kunale demayini wathola ukuthi vele uthola umunye umsebenzi bamayini shapa ashuzi kawufela vele abesisa relocate sonke sohlala emakhaya ora ashuzi asifika emakhaya ne masifika emakhaya or ashuzi muthola asakhonega ubulela ali 1 ashuzi muthola wa screamer uyasitshela ukuthi yena uzosibulala yena unemali yena uzosibulala yazi ashuzi ubulala uthi ufafatla athi akhoma abantwana bakari bana baka lena kuroli kalo yena wena msadi athi akhulume izinto athi akhulume ngathi omunye umuntu akhulumela thina wena athi khumbu mama wena uxobereka marshal dawo kasibona uriranga wona uxobereka fela uxoberekela mufathi uthi akhomba umama or ashuzi lena kalirobala lena bishukalirobala akhombe mina noyanga sister wami or ashuzi uthena alibolela ngene bezenzeka uthi thina besilalo super singakusilalwa yini athi akhuluma lena kalirobala lena bishiyoleni lena bana baka athi akhomba mama twins wami lena kilibulayi ligrowth kalena or ashuzi umama mabona ukuthi abona la kunzima emakele msadi ke to se penta kama big girl penti ko bona uri gabotsebotse go diragala nka mo lapeng le uri ashuzi sihambe vele semontweni masifika umuntu vele abuze ukuthi ubhuti wami kwenzakalani ngobhuti wami because ubona ubhuti wami la ubhuti wami la bekaye khona bamthumile aribamfile emphaka orafihle alibolayi gabotsebotse nalo ba part of sacrifice ulo baba lo asho ukuthi ubhuti wami la bekahlala khona athi rangwane unanalena rangwane urwetse hanabane uthwele ukuthi vele abele matla are maragadi agage o sacrifice ka ngwana so tshwanetse go tshwa madi a abuti meaning ukuthi igazi la ka baba ka Sandile mo go thuphumelo ntsho baba Sandile ba sacrifice ngo Sandile so Sandile had to ukuthi abuye abulale everyone so then ngabe soma khosa ukuthi na igazi leni la baphansi le strong motho abakari batlisha ka mo uto rola kalena go hlanya yena that's the reason umntwana lo ahlanye because of izinto bebathi bamthumela ukuthi azozenza like endlini akakhonanga that's why like uyathena lezi zinto lezi abaso or also risk believe like into lo makhosa sitshele yona uqala singa believe umama arinyaka second opinion I think ukuthi baba lo abona itshona akidumele ntweni ayibolela or also sihambe sokumunye umakhosi or each and everything uthi kungabi specific 100% but izinto ukuthi ifamily abuya khona bathwele ngayi lo mntwana ngalo lo futhi afike lana sonke asibulale ngalo mesi lo usebenzi ukuthi afike la asibulale ba ke sacrifice routine so ba part of sacrifice because of bafuna igazi kule yamndini and beba sacrifice ngayi ukuthi yena afika abulale thina and ngicela naye uyazibulala niyabona so ntwe ayadiragala according uthi makhosi lo bus2 asithe or ashozi mama athi asambele makhosi we3 like mama ka asabelieve like each and everything abamtshela angabelieve afuna ukwenza shosho ukuthi confirm uthi masifika kumakhosi we3 akhulume similar thing ukuthi umntwana bamenzeni umntwana beka right umntwana bamenzeni la beka khona bamerekile bamdirile bamphinduza isilwane ukuthi uzohamba slaughter la dlula khona uyoslaughter so ubalance because uthe makangena kule jarata le ngabe ukuthi izinto zakhona ziya backfire must backfire singena kuyi yabona or awushozi ayivele sibuye uthi masibuye awushozi mothola bana wathanya ara awushozi manje ubhuti wami ngese out of control uyahlanya ukhuluma wani uyascreama washiyana or awushozi abaleke ahike athi ufuna ubele move yena ushele ichalete jaga ona le chelete tshedintshi kwa unyaka ubona morago
hayi awusoze kube ukuthi vele ubhuti wami lesa sikhathi makazobuya vele first time makazobuya yabuya kithi beyaqhanda utshela mama athi nyakwa yakomingi bamolotshela nyakwa yakoma udiflower cinnamon nakabotsibotsela nyakwa ukena namphato abona asuthi nabantu asibantu abayenza amasiko kithi asiwayenza amasiko so it was first time ibile after iminyaka aqala vele ukukhuluma ngalento le yabona ora awusoze how one time ubhuti wami vele izinto zakhe vele zemngini or awusozina abutaka nomuntu oyithatha bekayithanda lo yabhuti bekasithanda bekahlala isikole naphila lesikole uthi be umuntu uba umuntu ukuthi vele uyayamalala uyalahleka or awusozare mgrade dropong ukile chipi urichila vele akasi right yabona uthi one time umuntu vele basisekithi vele umuntu ayenze urashozi vele atsama vele aqimile makaqimelela kanjalo kuba ukuthi omunye umama vele asifonela athi no inamba ngipho ubhuti wakho khona ngilala ku dropong ngicela ukuthi nizomlanda uthi ashozi vele sihambe mina nomama vele nomama sombheka uthi simpeke singamtholi yabona singamtholi uthi ngicabanga masitshenge time man masimjekela usimbhekela kuphela khona lo mama like molitali king mokwapena ngibumbe wabona sebusuku uthi vele masifika ashozi simthole vele lapha ngamabox uthi simthathe vele sibuye naye ora ashozi masifike endlini sifihle yonke into mephaka ora ashozi imothola bese kremo chaba like bekasela violent besimsaba athukana awushoza ribotso renal chelete gabotsebo za se wa ya le moasa wele mrago cause chelete ya emimitsi enonale noga enonale ora awushoza umuntu vele akhuluma ukuthi yena unenyobo nanana uthi umama vele amhambe amise kulo munyu makhosi vele laba abathengisa imishanele yabona ababiya abulama abantu bathengisa imishanele yabona ngisho uthi vele ahambe vele amise lapho uthi makhosi vele asho ukuthi no umntwana lo bathwele ngaye unfortunately wena ubaritsika yena and bamthwalise imfene bamthwalise wena nyoka lo muntu lo kahle ngimile ukuthi aphinde abiye isilwana abulale yonke into umakhosi athi emshindla nizozama ukumphilisa ashozi uhleli nomakhosi azangabe right umuntu uhleli imkhosi for 2 years azangabe right uthi awusuze samsusa kumakhosi sabe simesha cracking eyade yabona uthi masiseme cracking uthi immediately masifika vele gate or awusuze barlena sibalena bakamo uthi awusuze zange bakhona ukusofa usizo sabe sesajika se masijika sathola umunye futhi umakhosi awusuze arenotlo khona umthusha wamfasa ngamaketana or awusuze umuntu wazangaluka wabangathi uyahlangahlangana kokugcina umuntu ozangalunga hayi uthi awushozi umuntu ngelamalanga vele uthi vele aphathe iphanga vele sosikijimisa ngephanga akhose kusini kanti utshonje isikhasa kamama isibekhe semoto akhose isini uthi vele sibaleke vele sasifihla phela sesibalekile ukuthi umuntu angasilimazi kulobona kanti uthethe isikhasa semoto angene emotweni kamama vele atrap or la sala khona vele kune bridge elikhulu abona sesaba ukuthi uluthu or like sihleli ngasikudala first go abasicaba ukuthi uyesha sile uthi vele makhelwane vele start imoto kube yimnoma omkhulu wami vele normal mama sihambe vele siyomfuna ulashoze matle singamtholi masingamtholi like ukhona umunye umalumam vele futhi omncane yabona kanti udrivile wahamba walapho wafika wazanga ngene endlini wafika walala ngaphandle uthi hayi vele afuna umalume ukuthi nangumuntu uthi simthole vele aphake ngaphandle makalele lapho parking uthi makalele lapho awushozi vele ube ukuthi vele sifonela amaphoyisa sifonela amaphoyisa vele bamthathe babuthi asimisene esibhedlela or awushoze ayisibhedlela ngoto afika esibhedlela asifike uthi phela ukhosa isini yazi like wahlakahlakanya abantu wahlakahlakanya uthi clinic yacabanga ukuthi esibhedlela caba ukuthi asimhlabi injection ukuthi akhona ukhamadana uthi bamjove number 1 ingamenzi next number 2 still umuntu uyahlakahlakana like uhyper akakhona ka number 2 number or awusozi ukhono uthi ukushamatsofu ibile akhona ukhutsha afuthi umhlaba injection ya number 5 uthi the way bahlangahlangane khona baqaleke bamrana ama test ba check ukuthi what's going on in umfana ukuthi ayi psych or kwenzakalani yabona or awushozi hayi vele ahlala isibhedlela vele or awushozi adulenyana mo sibhedlela but kube ukuthi vele like medical abatholi inkinga yabona so bathi no ngeke khona uhlala lapha esibhedlela bekuthi simshiftele to a facility yabona or awushozi hayi kube ukuthi umama mke manje so uyahamba vele uhamba umakhosi umuzamo or awushozi remise kumkheko lomungwa still vele ahluleke ukuthi masele sisibuya kule isonto leti uthi sibele komunye ubaba ungena lesonto leti but like
wena uyakhona ukuphethela umuntu indahelo uthi siye lapho awushozi amobhalo ore home ngo happy kuku amobhalele uri awushozi bangakhona uvela kumnceda uthi okay sharp uri awushozi umuntu sekabuyile phela endlini uthi ayi mina ngibona ukuthi you know what la abantwana mama basi safe cause asazi ukuthi kwenzakalani nje mama ngithi ish mina mama lo muntu lo asakhona ukusihlalisa ngoba like sisihlala kabuhlungu yabona uri awushozi angakutshela ukuthi into ebhlungu masithi siwasha like izinto zakhe sangaphansi like the box or ma BV or ma brief ndibiza in kona lokho or ama trousers trousers yabona or awushozi ari hlatswa di trousers or awushozi sibona i discharge like go the trousers nja but sengikopile komraho like ihlole shows ukuthi ivela vele ebunweni or awushozi mase makhosi asitshela ukuthi lo muntu lo lento le bamtholise yona yamrobala awushozi or awushozi. And one thing about it makabo ukuthi samu kumncedisa athi uwalwa awushozi umuntu lo wala ubona rena re mana ba gage mdirileng so ubona go le batho ba gage ba right cause ukhuluma kahle athonse ke tsamaya namo ke leng ke na le chelete entshi too much or ke bemo or awushozi kube ukuthi mina vele ngiyabona ukuthi for the safety of my kids I need to move out la ngithi or awushozi move out vele ngithi ngizahambe ke tsamaya vele kuna le monna waka ubaba mntwana baba or awushozi mntwana sikithi naye hambe kusokusela umamami usile naye or awushozi mothola bana uhafa straight arwa hafa like uhafa lokukusirasi uyahleka ukhuluma one othakathakani wathi odichila kahle akagezi or awushozi you've tried over 300,000 it's gone akekho umuntu khona kumlapha or awushozi ngibhalela nina lana go TikTok ko YouTube or can you please refer us ku someone angakhona asifuna ukwenza ilitshwa arisinye ilitshwa renyaka the only thing renyaka ngore regret usho for abuti warena cause lo muntu lo yana bekumele ukuthi abi something ufunde kahle bekumele ukuthi ubaba omncane wakhe amfake emsebenzi or amfake esikolweni but he decided ukuthi wazosacrifice ngempilo yakhe or ashoze ngibhlungu sizubhlungu sifamily ukuthi lo muntu lona amajiki wakhe everyday ajwana le discharge le jail to show ukuthi ikhona into menzayo ebusuku awushozi kamomoto uthakathaka nawo lena unothe utswa di30 akase sewumuntu ovele alright ugula vele full ngenqondo. So I'm pleading with you guys abantu bangakwazi ukuthi bangireferele la ngayisa khona ubhuti wami ukuthi bamalafe fela into ke khopelanga uthi please ngicela ningazisi cause like kuyaphuthuma asakhona ukuyikhaya sesaba lo muntu lo usele nomama ngoba umama uzothini kubantu ngona gage but izinto access right endlini access right at all just because of ifamily ecruel eyasebenza ubhuti wami eAmerica yamfamphaka urayilobola kanti azangikwenzeke kanjalo. Guys, iphanisisi advice ayikonzima shame South Africa. I want ukuthi ubani lo muntu lona. Baba yini guys. Ngikhohlwe nokusho. Usisi uthi umama ke tried to contact ifamily yibo guy the father ba contactile abatshela ukuthi umntwana akase right ecela ukuthi bam assist or awushozi the respond was watseba ngwana umudirile ngosikaritse mo or awushozi abalikeni abafuna ukuba involved abalikeni or ngwana wabasho or my ubhuti wami like it's been 4 years since atlakatlakani vele fully manje vele selimothwale ahafang but ubabakhe into mangaza babakhe ne family yasekiba nama resources ukuthi they can try to find help for him but ba re bona ba ditsene mama ka wa tseba gore mo dirile.